tu na chuan thu soi kan ngai thado na nga pulal ram mo yang yen te kan so mga ani hi Governor Johnson College Mizo Department na Associate Professor anya tin Head of Department ani buka ani yang le kabu som hi pasari lai alaw jak to a novel rin te zone leng kha Mizo Academy of Letters Book of the Year sang hi pakwa athan anya tin ani hi Mizo Contemporary Literature at sa mi poi mo tak le introduction ko ngai law khopa bilang sar ania Mizo contemporary writer sam tak te hi azara kan law she the chi na ni chuan za ina hian athupui aron son tur hi Mizo poetry popularity market and publication ti ania tuna thu soi turin tulal ram mo yang te ita so ma so in International Poetry Festival với những năm tu te zong zong chỉ bảy cái bục châu in Mizo Poetry Society mi poti le MZTW Mizo Department te buat sai e program poi mo taka chan vo min pe hi kalom le a in kan host devi po chỉ bảy kan buk chia izei le mai ai ti thale mai in kan president kumoi te in US tamatang in chỉ bảy bu na te kan ngai tha a zena ka tu pui tur min han pe khi Mizo Poetry Popularity Market and Publication tini a huna kain so a thuma toy te kan nei lo kan poet mi chuan tak tak te le a mi thiam te mai nge mo ka soi viang le ti ko ngai tua ka hu phura amaro chu min du sakna ni wangin ka phangam bok si lova zena hian kan thiat sa bak han soi bel tur ke chon ka thelova amar za thei to pin kan Mizo Poetry din mun te tin rilwa thanem lo ngai pui ve na te po kha han soi chua ve kan tum don ani a kim lo le dona ei ai ngai to na le a du dan thatak tak te po kan nei in ka ringa poi tho nge poin in zanina hin rol ko maya a chan chu kan thin lunga thu om te lamoi tak mangai nan cham chu kha I kalo ot ngoi ni a chan chu lamoi hi chu ka hre ve a ka phua moi ve thiam si lo hi ka boina ni a chu wang chuan kan la phua thiam te ka fak tak zet na hian in za van chu bai ka buk chewa ka choi moi cheu ani ti chuan ei thu pui kha pathum ang devina oma a popularity kha han soima sataila Mizo Poetry alo larmi sel thena turte tuna adin hun te po akok tura kan ngai masa a hei Mizo chanchin thrim kan thu le la te le kan nam nun han thil chuan kan president ina I research alo tia te po chiang takin kan hu a thu siak te le midang dang thu siak ka po kan nam hi hla ai ngatani kan thu le hla choi nung tu tin kan lung len mi hring nun hrim choi nung tu chu hla ani ti kan thria a chu wang chuan hun rei tak poetry lampang in thom ani to lo hnuwa tun kum nga vel kalta tanga Mizo Poetry na nasataka ma son hi kan nam hian kong dik kan so le ta nin ka hretlata achan chu pathian thulama niamo pi le pu ten lung len na aniamo khang ho zong zong alon oi te na te tin kan nam moina kan zia moina tin kha Christmas pusilal kholian tang to in Christmas si nam dang aya kan lo man ro pui thin na chan chu hla ni chu wang chuan Mizo te nuna hian hla a bet tlata poetry hi bet tlata ni ti hi zena hian thu ma kan nei du ni a tuna aron lar thar le ta po hi ka sei tong khan kalom ani asak ani mo acham ani mo eng po ni ro se kha poetic element lo om thu le la thiam tak tak te na hlan an phua kan anin oi chole ta te le tin mason na konga te po rabi thar kan ra na sanchia te ka ngai tua lom om ka tia tin hei pusi van minglian ten oma zen a hian a thlir ve kan thian pa ni a
an tui tir lai vela an bai vai sia te lo thiat pui ve tu ka ni pular foi tlong ral te te ho ne pu te pon nianga pu moi te ten tiang khan an lo va vai pui ni poetry hi chuta an lo ti trau trau na ra chu tu na hian kan seng mek nin ka sia a tin thu le lar chim chim hian chuai lai ane ya vul lai ane boka chu tiang chia chuan mizo poetry po hian chuai hun ane ya lo vul thar le hun ane ni ti hi a chiang in ka sia chu chu khovel dan ani han ti taila chu ti ruwa chuan hun kum tam tak mai thu le hlalama kan han bet tila trong kam moi lo ni om lo ve thu le hla dang kha lo chuak ta ni pon thil lo ma ngai tho taila ama ro chu thu le hlam muala thil ti thei per an soi tu na po thil ti thei ber mi zong zong na kan oi kan lung oi kam thei kanin oi kam thei na hla lamina i nge chuai lai an nei mutluk lai an nei kha ahun hi au yom ka ti ani hei khovel ram danga polong ni ve tho mai kan thir kol ve ka theyang angin US ate po survey then khata chuan poetry ta niamani antia kumsani pani atanga chutin poetry chair tu hi za somni pangai nan ta niama thule la huang sim sima chu chuan alo chair thi tla niam na saber chu poetry ni ten lo ti chuti lai chuan survey danga new poetry research an ti ro chuan chu tiang ani lo poetry chair tu an pung hle ni ati ve thunga an ni hian hemi poetry a mi pui in rol na poetry mi puin ang tak ngen lo ngaya a phua tu ni lovin alo chair tu engzat nge public participation engzat nge tian chun na chuan kumsa ni le som pasari chungin puitling za a som pani chuan poetry an chair an ti amar chu tension adult big aron soina ni ta amaro chu an ram din mun tanga chu chuan za som pani poetry chair an ni chuan mi makta duai som ni le pariatin poetry an mu theang ang social media ni mo abu ni mo an lo chair thina ni a chu wang chuan an ni chut na chuan a thal an din mun khala thale ani an tia mizo ten engang takin nge mi engza tin nge poetry hi tui puya engza tin nge chair thin tian chu tai lang chuan tun din mun chun kan tam lu tuk lo mai the ma se kum nga kalta changa poetry din hunan clear chang ro chuan i a popular ani a lar chho to ni ti lai hi kan soi du na ni a ti chuan chu ta chuan NEANT Khamian poetry survey nei tuan director of literature amistol chuan poetry hi hetianga chiar tuan tam an pun na san chu social media wang ni in karinga ati tin chu mi ba ka chuan poetry program hi mun sang an nei thina chu chuan mi pui zinga poetry ati lua atui pui tu ti pungani ati boka chu wang chuan an ni point an poetry ti largel thena turin ti transel thena turin campaign an beina sa hle ni ti kha achiang mai ni chu wang chuan ke ni point he poetry lo lar mek lo har thar mek zaina poet thiam tak tak ten an phua pialama la nge an cham pialama la cham le sel tu te point talent than thir hian campaign chho zela he alarna mi puidil ruat lang nat na hi niam mai lova apun zel thena turin chan kan la wen ka sia mi thiam min an soidan chuan poetry hi thu le la huanga train eng tik lai man abo don lova ma se ain thak dang lam thina ni chu in thak dang lam thina chuan aron chiar tharan oma ama lo chiar thin ban san ta anom ve boka chuti rol chuan poetry hi mi hring nuna ta na thil poimo atil lova kan om theilo kan ngai to na le kan thinu kan ve te moi tak le om se nei taka kan puan chona ni a chu wang chuan khovel a oma mi hring kan om chung chuan poetry hi athidon lovani amai ro chu a phua dan ro chu a phua dan kalphung ro chu adang lam ve the ni tin ngai dan lo siam ani chu chuan
poetry din mun asiam thal he in ka sia hey kan poetry ina ma son dan a popular dan mi tenan lo sia ta lo lar cho dan ma lo son dan te chu zanina mi poti na khovel pum wo poetry festival lakut pui voi ni na kanan ne chang po hian a chiang reng mai ni tun main an nei kan thingai vak lo thu le lakut puin ti poin la phu tu te chon choi moi an so ma amara chu acham me mo khating lampang khan ti ve vak lo tu na ro chuan kha poetry pol liawa international festival kan nei ringot te hi i wi takania chuwang chon mi poti tele helama asu su tu te malak na hi aro pui taksetin ka sia hey fiction lampang ka sia ve chen novelist ang te pun mi lo ngai mai theya international novel festival hi kan labu sai lo shim novelist ho hian in international drama te poi an kan la ti tak tak theilo chu up nge a literary genre sang a po khan atui tan porim chan na ni thabir chu poetry hi ni tatat mai ni chu pol malang na te tin khatiang lama talen nei thatak tak huaisen taka in puan chuana wang ani ti hi ememani chu wang chuan lo ti sel ro tin kan soi duwa tin mizo poetry alo lara athan sel na tuin la puathiam ten mo phuna sang takan nei ti ro chu kan thia da poi mo ni mason sel tuin du to kom lova achan chu he poetry kan phuana hian kan thil ti na hian kan in tha da vai chuan relo te hin kan hiam le nge don chu khovel om dan ani amar chu tha lova ma kan son sel ero chuan he poetry hi akal mar pa ma son chho selang ti chiang tlat mai ni chu ti ruwa chuan ke ni poi tho te po hian kan kho hi ti sa vila ke mani point toy thar zelang u tin ka foi du chewa in update the poi mol tu achan chu tuna kan la puate ka ngai tua asap trong khan an om ta sela tin kha mun moya poetry an cham te khai ro pui kha khovel nam dang poi thian an po chong do nam ni ti hi pe chu karil ru om tak tak thina ni chu wang chuan ke mani rom chuak te kan lo nei sa te po hi nam dang in an lo ti sel den a popular thina tur hian kan theder anga in ka sia tin chu ti ruwa chuan mi pui su khek te poi kan ngai to ve tho angai entinan khati hun lai mi pui na an chia du tur poetry te pokha kan phua ve fo wanga ya chu ti lai vek chuan mi pui du dan le ngai dan lak lut tuk ero chu thil poi thei ni ve tho boka chu wang chuan poi chu in update gel apoi mo tak setani novela te po duangin kan thang hlei thelo kan tina chan chu tam tak chu kan in update thelo wangan ki mangi po kan update wangani tin adot le chuan nam dang thu le la hrethiam hre phatura beng kan chit apoi moin ka sia entinan tuna hian khovela tu poetry nge saltlaber tu ten nge khove angai san ber nge ni engang engzo nge phu tiang chi de po hi kan thiat ve anti dan khan tiang uti na lam nilovin mi borok chim chin hi kan thiat thiam ve anga in ka sia tin in vor lartlang zelang uti ka ti ni hei pakhata ka ron a point pakhata ka soi du chu sum dong ho point until zor an shaldon chuan an in advertise thina thu le la kan thil ti hi kan in vor tlan mo kan in vor sana kan in vor dar sakzel apui mo hle ti hi karil ro lian khatani tin thu le la chim chima hian in tui chua thei ania in ti mu thei ni bok tuna mi poti na program a siam atanga in atui chua tam tak inom karinga tin midang na ilo ti mu to tam tak inom bok karing tun ma zongo kan thian ngai lo poi thatak takin tamdana hian tiang chuan hey poetry festival mangten tiang khan rem chana kan in siam saka literature fest kan tia tin nei so thu moi program te po hi kalongai thave thina ni mo khatiang te ke mani zone thewa kan vor larna tang khan he poetry hi alo chu zelanga midang kan fui thar zela tin midang isirtir na ni telbokani tin social media poi kan man tangkai
a tha kan man tang kai mek ang hian ma se karil rom thin chu antina then ka chan block tha tak tak ten ne ya Instagram ma ni mo WhatsApp ate mo Facebook ate po chi tha tak tak chia tu ro ma I ka soi tong khan ka pu thiam mi lo ma se share pe pol tak chu kan I ve ka ring a lut na le a thuk na se phalo mai la social media ro chu kan du tok mai ang ti ka lau ka du sakna chu a chan chu le khabu tak taka nakina po hi chu poi ti ni mo he ya ku chuak a umalom zir tla ka ni kan nam nun chim chim po po tla ka ni literature zir na ta na tla ka ni an ti turanga le khabua ti chuak tura in chan sel po tha ka ti ya tin he mi poti member te singa ka e-journal poetry e-journal thaler thifi man ti te kha kalo subscribe ve nia ngai nom ka tia khang ho song song khan he poetry hi ati lara ati thang selani tin poetry chungchang sim sim po hi chan chin bo te point zia tam thain ka sia a chan chu mi tam tak hian poetry hlut na an thelo thei tian an ti ve vak vaka ingi om sia han ti te mo tin kan mu da ne mo kan thlir dan review ani mo tin a critical appreciation po ni ta sela tin kan thu le la thiam ho chan chin rim che man hla ne na be chana khatianga lo sia kha an sha ta wangin nam dang ho US a de po khuan mi po chen lo ber chen na chu tuine mo alo review thina ni po chi kha khamia alo reviewer an sia chang khan mi tam takin kha kha chiran lo cha ka chumi po chi khovela chon an lin duk lu thina ni tin nam dang chuan nam chang kang chon po chen ngai sang ani ti te po hi sia tam ve ngai nia tam tak hi chuan ngai sang ti pon chelo mai thei mo chu tiang zel chuan chan kan la ka ngai tin chong chong ni china ka soi tong khan nam dang chong te poin ti chuakila kha pai te po chi ngai nom tak mai om sia shevek lo mai la an lam ringo ta po khanin ka ngai to china a phrase mo a poetic katia pai te chonga anan cham kha a poetic riawani khang te English te po ne athenga chon Hindi po kan thiam thei tin mizo tong pon kan ti chuakang tin a thei fa pe chon in le lin sakila khatiang khan kan ti sel hian kan poetry sung ka I angiat tial don ani Mizoram a chau ni lovin tin US lama te po kan sia kha ron tui pui tak engkim ron sia midang tam takanum ti kan sia khang te thleng po khan inzar zomati dan hi om karing tlatani tin mizo poetry lar tani ti hi phadrol lova alan na chan I abu te poi chuak tam to ti ru poetry bui tun ma khan poetry bui chia tur fang ani o a po hian kan rang lui ho la phu thiam ho chan chin tlem le nge mon thlir ang chi entinan pi song tu la te tiang chi te tin pu zolia te ho te khan an ti zau zawa a hlang hi chuan tin pu moi te professor moi te sen mei ti te kha ma sa pol ning ka ringa kha ba kha chu han malman fak tu ri fang e me mani ma se tu na chon kumtin le kha bu chuak khen thlir tai la kumina po chibu atlang sarna point ka tel tam ve lutu mo min du sakna wang point po chibu hi pathum pali ve chu ka release ve hial to me chumina en tir chu ma so na ni alara ni po chibu lang ringot ti chuak ngam po kan tam to ni chu chuan adin muna sei fen ka sia tin kumalo tharanga hei le khabu po chibu chuak tu te polom nolin ka sia chu kan din muna ni tin le khabu dorina anan suar duringot te poi chi din mun sil tu ning ka sia tun ma te chuan le khabu sal ta lo tu chu le khabu dor hi an la du vak lo nia mo kan lo thiat ve to po chi bu ni mo bu lo ani mo po chi bu chiak te drama chiak thu chan khai min zor du hian an wang tu ko ni ten lo ti thin tu na ro chon le khabu sal kal than jinga hian po chi bu hi atel ta zel ti la so lo om lo ve chu apo tu ho in shet ka ringa abunei ho khan e ka nei to manglo in ti hian chon kalo lom ve be mani nang manin an sa in sal ngal vek lo ni pon
le khabu do re inan the thang cheu ringot po hian poetry masom na silani chu tiang te chu karil ru omani tin ato bera chon popularity a khan poet ni hi za umna ni to in oem karil ru a chuan engemaw program ai chuan la pu thiam ni ka sian lo ka chuan lam sha mi ka chak ve tlat mai ni tun ma chuan poet lo in ti ve tangut po ni sela engi mo hi na phole engi poet chum zele an salar to em ti vel kha an ngai tu na tur ani mo ala phu an salar to em ti lampang kha ma se tu na chuan poet thian ni na zaum tak in kol to ni chu zaum na chu suma lei the ni lo mo literature na pek chu ni pathian na pek chu ni chu wang chot a hlu em em ani tin a marketing lam kan soyanga marketing so hi au prom per mai tru thu le la hi sum le pai lam ani lo kan ti rualin le khabu ti kan lo chua thu le la lam kan chuan mamo kan lo nei ve a sum le pai ti kan lo mamo sal te po kan mamo ni chu wang chuan en king ye kan tiang ti hi ngai tua thiam har khop maya millionaire chu ni lang chun kalo le sak siang chuan ti ka cha khop maya ko pi sang khat vel hi a cho ka piang kalo leng chu ti theilang chuanin zenen kan soi huai de turania amaro chu pakhat na chuan nichina ka soi tong khan thil hi in fak na hian marketing a omsian nei em em ani poetry review kan tiang chi hi atlang sarnia preview chau ni vin chanchin bo te pon an sia kira chu mi poetry chu chu tiang kha tiang chu ni a kha khan mi nan lo hriat tam chuan kan lo ngai ven nge nge thin tin hei then ka chuan virtual book tour ten tia tun lai chuan motorin le khabun wa tlan pui thei to lova amaro chu kha le khabu pol khan program ten siama mina an lo thlir theina turin chu tianga lo mer hriat chuan then ka chuan in virtual block an media kal tlangin tiang khan sorte tin a fak na lampang ang chi te akal phung soi hon nang chi te kha an bo sai thina chu mina me an lo hriat khan chuanin mina lo ngai ven ve thin tin abupa ngai ba ka hian hei e-books kan ti tam takina kan download kan le thin ang chi te po hi tin Kindle edition kan tiang chi te kha tiang chi abu tak ni lo tlem de tlom de ule ka lo leng chi te kha tiang chi te po kha i kan bu sai ve the ni tin adot lia chuan in ngai hlut thiam apoi sak thiam apoi mo ka tia midang hne na entinan poetry bu lo chuaka tuem mo hne na chu thasin lo le ve te a asiak tu chu tiang kha tiang mi chu ni a tin poi tho hirin ain man so na nia tia kan lo fak sak ringot po hian mi beng aver thin tin mani nge point le sham hi ka soitel du mi zo zia hi kan pai tial tialin ka hria a thalam zong in tun ma kan chon thian thani chuanin present be sei ringot kan khata ma se tu na chu kan in le sak na chang kan tha to a khatiang zong te khan i thiam te le khabu mo ke mani le khabu nge te po kan vor lar thei a sal na konga kan in pui ton the ni ti kha i ro oma le khabu zor nai mo le khabu sim chim da na mun bo sai war tha ka tia chu ta chon poetry bu hi om sela entinan tun lai kan ngai to na lo seng ten book cafe ten te book all ten tia heng hi mu hi nuam em ani chu tianga pan thei turang chi chu kan bo sai cheu po tha tin ei kot kai library ten tia ram nun sau ta thei chen po roi tlunga chong te ten an bo sai ang chi te tin wai ma then khat po hian an bu sei ni khang khan le khabu kalpa min an ho mai thei turang chi lo da sim hian mi ril ruwa khatiang lam zong khan i akai hruaya a marketing lam po kha pui nge ni tin kot kai le khabu zorna home delivery kan tiang chi kan an ti te hi adem chan na tam thleng ka hria ke po ina non zori chuan i le lo va ho tir kha mo an khong ai thak zo ka ni a san pa han le rem chang lo kha tam tak anom theya chu tiang chuan tam tak chuan in kan mang tang kai to a heng te hian than la ila
mina o sam takan le the chuan I tin inavasor meu hi chuan kan lo a thoni kan ho ti lo deuh hlomi sia a san pawa pan a hian tin soitong khan advertisement hi hre lo turani sum don na point akhen telania tin kan poi thi bu kha salve kan duani chuta tan chon advertise hre lo hi I kan chin po poi mo a chen kha chuanin za kan la dik na chen omong ma se fak tam ve hi angai tin ei mania block nei te point sum tam takan lo la to a heng te po hi kan chun zom se la ta na tha ka tia siang khan ziak mi chuan ale khabu kha lung oi pui ani poin azia ha mana ku tha man a chut na sen so hi chu a phu ve ni hausak pui loi lo po ma sela chu tianga tan chuan thei to pa kan thana kan in pui anga ya tin chen kha tan chuan hriat lo thei deuh om ve chu hey State Central Library ason Art and Culture Department le RRRLF an tia Raja Ram Mohan Roy Foundation ten I kum tin hian lekha bu zo lekha bu chu kan la thina an lak tam tum pe chuan bu zanga te pon la ni zanga tling lo deuh an la then ka zathum lak te pon e zani lak te pon ne ya amaro chu a hloma lo la kha a thave em em ani hemi chungchang hi kan president in a chungchang mai the amaro chu hemi hun hi ka chan ta ka wan kan sei lokanga atlang puin a selection board hi September than thu thin ni September than thua an selecta an than nu an than kha November vela temo December tem an than kha ron ti chok thina a thei ram chuan September thama thelu zel kha a tha ta chuan heng an le khabu hi kho sang sanga wai me sarkar ina recognize library an ti hova khan an sem kwalta a tuna hen branch zanga som chuang velan nei nin ka thria chumi ni chuan zanga lak te pohan nei ta ni chu chu la thelo kan om takin ti thua September tha malam pang hian I thelu man ram ro chu tha a tin kan thelun man lo li pona kum le kha ma angai ta khatiang khan sarkar changa san pa a I kan rem chan om chun chu ni marketing a chuan le a publication lampang an soile taila I publication hi ati chua hi poi jong song in a poi lo poin har sana kan to ni ome tuna po khan kan poi tho kha la za som nga pho to ti te za som ne pho ton ti te kha le khabu ting kan nei to ni ma seng wal nge kan chua thelo kan ti chuan a chuan na har sana kan nei poetry kan phua kan da khom chewa chu ta chon chen kha chu inwal pha roi mai thei kong siat lo wangin amar ka cha du chu chu thu le la kha reng sela ila ti chuak ri thei lo ni poin lo da thang che tam tak chuan an ri runai nan lo hal thina hal ral hi ason na reng lova I lo sa pui ni poin hal ral em lovin lukham huaya mo tal lo da thala nakina tihan thu le thalama ma kan son se langa choram mi pui te poin le khabule na chang kan tha chho se langa chuti huna chuan I kut chuak kha ala hudon tin I lo thi san ta ni poin I thi nuwa po Mizoram tan ro luin hu chiani ti kha kan soi do a ani taka chuan mizo le khabu ti chuadan chu asiak tu kan nia a publisher kan nia kan zuar le an ti thir ni mo ramdanga chuan company lian ni na an ti deuh theu ka ta author ka chu a all ringa tat kan royalty adonga ma se Mizoram chuan a fai kan kop angai chin te omani chuti rual ro chuan mizo thu le la thanem ngai na chuan khati chunga kan lo tel ve thei te pokha alom ani ta chuan pakhat na chuan Mizoram Publication Board kan nei ta chuan kan president ho tinen kan oma heta hian poetry hi nge poetry bu sim na lam ni lovin atha nang ma pona du to ka lo po thai tiang chi kha khatiang kha I engemaw sa thi tuna chuan an finance to ni tin kan an soi ho pon pumoi te pon a sianga kan in kheu ru na sa thei khop maya ei chu o poetry kan mamo ti te ne pumoi te hi kan senior le su su tu lo nia ko ria tu em maya khatiang khan
literature lama theyang tokin publication board a hian kan lo thanem kan lo ngai ve ni chu in puan na thalo ani garing lova amaro chu then khat chu inakina I thelu kan thelu tanga asampul kan siamanga asampul kan siam kha art and culture office a khian han thelu mai turani chuti rual ro chuan pol sok lu tuk lo turani then kha chuan essay te short story te drama te poetry te kan khum khom tafika khang kha abu ka rit vak lo solid deuh kha kan du ni thina mo entinan poet ni chuan a poetry hlanga kha kan ril ruwa hian thu le hlam pang thanem ngai na nen mi puina kan thia thiam dan thir hian poetry hi mi puin kan la thiam lova chu wang chuan tran pui tla kani ti hi ril ruwa a buk lung kharit sa ni chu drama po kan langa lova tiang song khan mo tiang khan ron lu rau rawa khan literature mason na le thanem ngai na ril ruwa pu chung ngai tu na thina ni chu wang chuan tu na kan poi tho te po khan rom ti ro sarkar point the to pin tin kan culture la kan publication lama kan board member te po hian thu le la thanem ngai na ril ron pulu tuka chu ti ruwa le ro chuan lak fek thei chu ni lo chu ta chuan ka soi tong khan boi khata min la lo ni poin ril ru ti wal lo vila thei to pin ti la ke po ka le khabu hi an la lo jing ve tho ania ni ma se kati an la ve le thina khatiang kha ani ve tho ani chu tiang a chuan ril ru lo pu ro publication board hi sumanga lo na a jiang mi te thalai lampang page thei to pa pui tura sarkar ina dinani a duangin sum tam lo ma sela le khabu kan chua theina tur tuna mi poti member tam tak po hi an lo pui to ni tin Fraser Median Publications kan neya a publisher a chuan ani po hian pochi lam hi nge ka chi lo wa heng te po hi lo be pop chin ula seitong khan royalty ani petam theilo ni point le khabu lo ti chua sim hi a hlu ni takin zela kan ra bi min tuk sak tu ni tin press nei ho chinga hian min chua sak then om zeu zewa ani then kat pe chu sum le pai be sei vak lo then pe chon tiang ka lo ti chu ka nga state library kan pe nga chu ta chang chuan 15 kan in sem don nia han ti du tok te mo khatiang kha man choi chi lova va chu tir thei te khan ve ni press nei tu chinga hian chu ti rual ro chuan soyang khan engkim mai a hian kan la har thar lo ema wangin a zonga za chuan ti vek thei lo mai theya ma se khatianga kan vatia kan vatum ve sim kha a thudin ka sia tin thu le hlalama thanem ngai na chang thelem lo mi ho sa tu te bo po hi fui por ve turani mo mi poti member te hian poit kan ne mo thu le hlalama kan tuini point an ni hi chuan enge mo hleka mi hriat lo na khan lo du ni mai theya amar chu mi hriat lo na tura le khabu tluka hlu hian a om lo ti hian hra chiang tat lo wani chu tiang song chuan mi kan enge han kom ne la tiang kha tiang chuan ti po hian I kan fui angaya e zai thiam le thil danga chu an sponsor vaka eng so ai mo chuan le lo ten so to pa kha ai khan le khabu hi a to zo kan ni tiang song te po kong te po kan ko mun ngain ka sia chu ti ruwa chuan le khabu kan ti chodong reng hian I uluk takin enang u tin kan ni a thu le lalama kan tui ni chuan mizo tong te a bolo to kin azia dan a tong kau cheng kim mai hi kan thiam ve thunin ka sia ningnel tak maya kan thelu te hian I nol te polom theya mo tin a lo chiar tu khan I alo tui lo pha thei thina ni chu wang chuan midang ti boy kan hre ani poin mani in mizo tong sia dan bolo to kin tin mizo tong po chul pon zirila khatiang khan I zaum takati tha tin mani kan puitlin thelo ni poin puitur in huam reng te pot engama satan omani chu tiang song te po chuan hele khabu poetry lampang kan publication a hian chan kan la thein ka ria chu tiang chuan kong kan dakpanga amaro chu kan soyang khan nga pe te ngai thin then kha chu le khabu kan an submita
an lo la lo pala mo voi khat ma ka ang lo to lo wang han tiang chi te hi poi drill ru ni lo poi chu mi pui ting tak mi do thei tak an ni chu wa chuan nakina chua thei hun lo omang tia thei to pa changa tha lo wa ti hi poi drill ru tur jok nin ka sia tin ke point ange katika ka va doranga ka chuti ranga asal na changa ka rule thei ni point ka zuar mayang ti drill ru thleng point i chuti ang khopa thu le hlama thanem ngai na drill ru te po chu kan nei apoi mo hling ka sia le atlang kom na kan soi to nge i soi tong khan la pu thiam te ka ngai sang chuwa chuti ruwa chuan enge mo kan kalsel na hian kan e ke mani ku chok te po mi te na an lo ngai san sel na tur hian ei plagiarism laka te point ve na tha in ka sia i kan thu le la tam lo ni theya amaro chu nam dang thu le la chang po in i kan chia lo hin mi tam takin media kal tlangin thiran lo sia chutenga chon mani rom chuak nge ang chi te po hi mi ta ani na nga nge mani minga han pho chu laka te po hian invent thain ka sia achan chu poet kan ni writer kan ni thu le thalama kan tuya mina ka thuzia ka la kha an ngai na ta an du sel thina tu chuan ke ma poi rin oma kain sia mangai mi ngai zon tura kain siam de ngai ni ti ka ngai da na ni achan chu mina min rin lo te apoi em theya chu tiang laka chuan inveng turin ka du chewa tin celebrity dang te anga mo involve him tum hi poi dil ru ni lo ti kan sia chu ti rual ro chuan thu le hlalama thanim ngai na wang ro chuan za thei lo kan chu ngai ve tho chan kan la ka ngai mo tin i ni china khan mi pui du zong te pokan soi nuala chuti lai chuan poi then khat chuan ti hian an tia mani tuina le ril ru luan chuana in ange in puan chuana lam aya mi pui du zong emo mi tilom turang zong lu tuka kal hi a commercial lu tukhian ke mani na ti bo the ni an ti ve boka amar chu chu tiang kara chuan in tlak in thiam karinga ti chuan a top pera chuan poi thi khovelina an ngai san top theilo wani kan ni na turang in miso ti hian kan len ngai sang tok lo wani poin i thei to pin changila hetianga pol kan nei thei hlutila mi poti kan nei ringot te hi nge mizo novel society nei te cha kum ve nia novelist ve tan chon mo ka ot tak tak chewa chuwang chuan poet ni mi lo kha ka lo tel ve ka in ti thu em ringot mai ni achan chu ara choi a tha kan mua a tha zel don tin kan ril ru ang min put pui thei hroi tu kan lo tur ni grammar ringot boi pui tu neng ti te hlo mania tiru trong upa ringot tin la po tu ti chung mai sela kan buai ngotang chu tiang ni lova kan chim chin kan tui ti zong ni riat pui thei hroi tu kan nei ka tianga thei to pomin promote tuma pol tianga ding hi alo mom tak seta chu tianga tuang ta kal zel tu chon du sakna ka hlan chewa i mi poet lo jinga chuan mi poti ta na thane ngai ber ni ka tuma amar chu theina ka nei tlema ma se ka lo tui pui na chole ka lo hlut na cheu hi a hlu ve hleng ti ka ring tlat ani bole kha zong ha ka soi thei ton ro se ka lo me